Aitero tonesabu itinga eraban o Soroti District Stephen Olebe kaolona Ikansilas luingare ni kintinesi apele ai lokonyo ai jaun budget lo apeskini egrigiran lo apia Samuel yangu Ekansulo lo abeita geuno sawani uni lo atupuruj nesabo geuno sawani kanikada dakana kaisangona nuongon ibora bole bi mara kini ajasi councillors lo ejasa itiji asomna Ekansulo Ekansulo ne peta wamiti be garisani uni utuptete pole woro ter councillors konyedo idolukati nene nelo leje Ekansul potani tebe ekidioke honorable members idoda yaptusa dulu neda bunga miski bachi pakarai awoja suna boy city konyeja ngunu ejasi honorable members of council lo etarautu Ekansul kapa boy sina GS etaraute council kapa boy sina eswame business etaraute council kapa a project lore Ekansulo lo Soroti nesetia kaka kanwe julere district laijo temulo akatine konyera bano lebe lo de chora kie kaulo Soroti mama etachi councillors lo amame ete allowance sketch nesabala ebe ao mishoit na jule district kaneko Soroti city ayanga laije katine nesme marai na itunga nani diope konye araino Ekansulo kere iwanjo rules of procedure eba kasi chutebe mama beta itache twen mami soma utibore so anwa anguni tungala mama etalolokera mama beta atati nare mambo lisoma tos inye aninye tachiribis Apolo necho ngelo sina kanyete Soroti Simon Edoru nese abala ebe Ikansila silwa mama ete kesi mama jenete Apolo una para na Lolo so jaune baje na mepodo ere jasunga kaisare jasitomon mama tunis ame chama tekisila matunis konyedo eji kansala zule minasi kestemwa eslute jasine parenti ne pola keres na kwende jangulu ma minasi itungali jukros kwesi itete atacho nike kapune rainyo amitei epule tungana so Lolo nesabe itorai togogo ngisirigin lo abeta teka kine sumero lo long primary school eja yo temulo lale lo deja hotelesid lo agolio lo kwane do ipasanga suka pe executive idolo council ama munitu ngana kwa ni jawu na kwa ni council ache boys mama jenda tunze jai ngina na so kwa na round emotion ngone nyakare mama kwa ne poni passing na mama kitunga to explain karaida poti councillor si kidiokoto konyabu egirigiran lo apia yagu pesike budget lo ibilion na kaisarano kanyango njelo lo lenye budget lo ikapulu lo Uganda rasi kere bilioni na kaisara lo kanyango ichunyaka milioni na kaisa akwata uni akaisa ngona anuni kededa ibukumini akwata kanyara kedi kanyuni ichunyaka ite rita akwata rekeda kaisa kanyango anubare ido isirigini lu ukara jela pia la tubor proving ata so 32 billion point something ikapunu kui isubite swale po adepar lolo anuna arai Lolo Karulo Jula Kampala ngisitolo mi ikapunu kamera kere siligini li jukno Kampala anuika ngitore tache lo iswamaka now otoma local revenue solo sinelu lidumna iso dum jija iso kede market dues trading licenses rental fees land fees certificates siligunu kera rai dumna iso otemwa konyedo atiolisi na burja ikini so kara kui tia kune site bo tia ke site kere local revenue sources neja solo sinelipo lele meda se district akespolobe ogwe site nyo kede sources munu kere budget lo nesebeita itogogongo nukenge kaulona Ekansulo sa Nyabukor raban eja kat Stephen Olebe nesabuote maebe eponia boba itogogongo nukae budget kalo kalaije kokatine nelo lelo konyati kansela sa Jaikin Godfrey Ojore TV East Soroti.